Pon, lanjut. Mari wan gi. Dadi kesimpulan nika bab haul, Pak, bab haul. Bab haul. Tahu saya bahas punten minabi gi ayang pun tahu saya bahas. Selamat beliau, tinggi pangkat insyaallah beliau. Amin. Me temu ke? Apa iya ke? Hari ini. Darul ittihad. Tak ning tertinggal lagi ay mun. Pakun raja gonjor ya junallah. Apa ni ka? Tak la santri ka piun ka. Ni ka kan ilmu dah boy jak makan dengan nika. Masyaallah. Kak ditu ampun le kirim ka kiai. Wis bagi iri beri kada jadi ya. Oh. Jadi, oh. Sedekah Allah bangken dengan la haula wala quwwata illa billah. Minabi kiai, thank you bangkar ampun. Ampun. Tahu sabahan nika. Ya, kari saya odi dah. Seneku umi kun sing ngakir ya. Hari sing ngitek ya. Hahaha. Wah. Polan makhluk Allah ni kasi beda masa aktif ni beda telok je. Beda masa aktif pa. Beda telok, beda ajal lah, beda telok. Serak manusia. Dua jin, telok malaikat. Yang tu ningat Durratul Fakhirah min Nabi tak kali Pak. Imam Al-Ghazali ada bu. Menyimpulkan polan beda telok ayat sekullu nafsin dha'iqatul maut ning dalam Al-Qur'an ni beda telok. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Bertelok kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Jadi beda telok. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dawuh Imam Ghazali berarti beda telok iya sih beda ajal deh. Beda masa aktif pak. Serak manusia. Dua jin. Telok malaikat. Iko cak beda masa aktif pak. Napa bukti aja manusia. Wa man lam yamut bisayfi mata biwairihi ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Siapa orang yang tak mati pedang orang tak mati cocok orang tak mati tak kalah bani cocok serah dibarin Syekh Ali Jabir almarhum rahmatullah alaih. Syekh Ali Jabir kata cocok orang berpan pidato punten tak sedek coba corona punten tak sedek beres dari corona sedek ada. Mun lain na telok ni kah namanya ring benang kah ajam bila saya kebutuh beli bah sapeh bila saya kebutuh beli dan ni kah manusia ni kah kira-kira umur berapa sebidak ke betong bolok keng ajunan itu akhir dari terlampas di betong bolok keng tersehat tak bejeng ibadah amin ya magila lebih betong bolok mun guntang matang itas ketedungan roh mayu mangkat boy bagundung tedungan deh ya wah kami ketedungan anu ketedungan salabak ngeloleh bon takut tak sabar anan polan anak ni kepangiston ni kepak tak pada ben kembo tak pada mau nepak ben embo ke anak ada enggana tak tuman les-malesan ben tak tuman minta belisan bener anak ipagabin ngabit 300 juta epak ben embo tak minta belisan ke anak tak minta belisan si penting anak enggak ditotresna kulaku mun parlo mandi temuh pah becah mun parlo batas kata sakit dia apan pah ngucap pona utang padahal kita majar sekali tapi mun anak kepak ben gembok apan benembun masuk rumah sakit ning Bengkalan nyumbang 1 juta ila ke boleh berat deleng biasa kampung bener teman-teman iya daripada yang nak bersabar gi sampean tersehat kapi terlanjang umur kapi amin umur amin geluh mau temu. So, nomor 2 jin tahu je umur berapa udah tak tahu pernah kenalan tem malaikat riak boleh pada tak tahu dia gula kenggun gerua ning agama gula teman mangkiin riwayat oh ning al fawaidul mukhtar kadito para Rabu malaikat Jibril pernah periksain umur ben Nabi Muhammad lebur gula pun kita yang cerita ning lebur kam umru ya Jibril umur senapa ajunan malaikat Jibril ma'adri kam umri ya Rasulullah tidak tahu ning umur berapa illa anni qad ra'aitu najman tala'a ba'da 70,000 sana marratan
Keng abdi na toman nga tao bintang kento keluar ban saban 70.000 tahun keluar sekalian. Abdi na ampon gajapo 70.000 kali. Jadi malaikat Jibril gak ditong nga tao bintang keluar ban saban 70.000 tahun sekalian. Malaikat Jibril waktu gak ditu ampon gajapo 70.000 kali. Jadi malaikat Jibril waktu gak ditu ampon umur 4 miliar 900. Miliar sangat. Keng gula mikir mon bah pada malaikat sedem mangken, eko buragi kak emet iki. Gula na maaf agak aja keng masuk akal. Habib Hashim Banyuwangi, Habib Hashim Assegaf almarhum, santren Habib Salim Asyatiri, Yaman. Pernah ada buza nih kak, tinggi pidato na. Boleh nyongok ning YouTube. Malaikat ni kejan segini, malaikat maut nih kok. Kini jangan malaikat maut. Polan ejep temak gini anak pak malaikat setnya. Seret ngening seket ribarin wah. Sriwijaya roh. Mate mah seket. Seret ngening. Temula ngening iba nang kasih. Temula ngening ina mirah. Ngening makasih keset kan. Keng magini gini malaikat maut kan itu Jaipon Habib Hashim. Aing tasik sebagai bumi kento kapi eselenakin kecetak keseran na malaikat ni ki kebuah ya. Apa menikin ni kan muda. Apa ria bunda. Lalu boleh. Cerita Isra Mi'raj bro. Nabi Muhammad tepangki ban malaikat seandi tanang sebu. Ben saben tanang andi gerigi sebu. Tadi gerigin 1 juta. Eko pura gitu. Keng Jepon Gus Baha Nur Salim. Gus Baha si alim bro, alam aku. Kulaku seset terakhir ni kejan malaikat mawon. Ausul je bon ka Allah. Sabung bon mati kapi ko. Bodoh kita mati. Pasera. Ya gak ke jadi kejan. Angkiong kowe bo. Pai cabut kan nya bener. Cabutnya bener. Pasake jang. Ada bu malaikat maut. Kok jak sake nggak tahu cabutnya besake ngaria. Cek anu kok bilan lawanan beni masantai. Ya lambat jak lambat tengap. Allah, jadi ini urusan gaib. Nah, Isra Mi'raj gak itu urusan gaib, bener. Lo padang ke mata, maka dari gak itu aku lebih panjenengan jangan bermain pembuktian ilmiah. Sesuatu yang gaib itu udah usah dibuktikan secara ilmiah. Yakini baik, ben imani. Wabil akhiratihum yuqinun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sepenting imani, enggak usah pembuktian ilmiah. Apa main pembuktian ilmiah? Kan pelengen nih. Apa tak dugakal? Pasrahake yakinin. Ampun lastare. Sepenting le oleh Nabi Muhammad kak dito lakonin. Napa? Debu nagi Umar Faruk kela salat tore jaga ben masjid pandika tore jaga. Pan. Kul berapa wan? Oh. Sabon lah. Gula kela dari Pamekasan berangkat 4:30. Apa sanggup bisa ngaber pak kok. 4:30 telur jam kan. Ini kemangkian mau sekolah sebelah. Ya kalau tuh udah kira. Tinggal percepatan saus nambahnya sakoni masalah bab masjid. Gula pernah mangki ibarongan nih kak. Laisat imaratul masajid bibinaiha wa tashayyudiha bal takunul imarah bis salati fiha wa ja'liha wahatan lil aminin wa amanan lil khaifin wa islahan lil mutakhasimin wa ta'liman lil muta'allimin. Nah ya. Ya. Beni alim mereka oleh ngapa laki gila kok. Biar mau coba mak tahu mau oleh harap ngapa laki dong. Karena biar dem adem. Jadi usaha ngapa laki, biar jajar gul. Angkem dok kocu deh. Ada pada tak tahu nanti. Amak muraki masjid nih, kah benih bah megenteng bangunan. Halo, benih megenteng bangunan. Megenteng, saya terutama masjid Bangkalan luar biasa. Interior, ada Makassar, awal dia. Watasayyudiha, benih keng megoko bangunan. Watakunul imarah bis salati fiha.
sekocak gak ditu kemakmuran masjid, jaga sholat berjamaah di masjid. Maka para Rabu beda setong keputusan dari fuqaha, mun beda orang gak ditu masjid kosong, jaipon panjenengan soro nyari cara sedak ada Aisyah setong contoh makmum si sholat tadi masjid beri kopi. Kan beda ding bugi ya guru, kan beda guru. Ding bugi ya guru. Iki kopi auduhunin uta beri-beri oman wa ghairihima mimma yuraghibu nahwal musallin. Kan sama nikah guru. Si penting ya pon bisa mengencang orang sahabat yang ke masjid. Walam yu'tad qablu, walaupun sebelumnya tidak pernah dilakukan, tapi syaratnya satu, idza zada ala imaratihi, mun kerana nambah kemakmuran masjid, mun kunye nomo kopi netok lah maring gua nginom kopi bah mole bawa kan baru ngapa beri wifi bah ajurup kong bah beri wifi gratis ya boleh munir waning masjid geruang masjid Jogjarian gak bisa beda undian tiap tahun gak dito umroh gratis. Jadi banyak sama mau sholat berjemaah lima bekto persis sholat Jumat dan gak sampean mah ngocak ya tapi kan tak ikhlas ke gak amma ikhlas makin hari ini ambian kan yojang sarang kiai bener pas tak beri kan aing tak beri berkat tak beri pak kosongan kok tawa bentasan mulai mentawah ngocak tapi ngunceng tapi dah apa namun ambul tina jajak nih las lentar coba nih kah rehab masjid nih rehab pas tau kang ngajak bajar kapi kok tahu mau tak miring maki kuban tanya lagi sarang kiai, mai pamereng kuba aja, jangan penyada bu kiai, majar lo majar. Kan beda istilah mangken, beda pakon, kau tuh beda pak, aja dia tahu. Kok gun menceng jadi, tetimun beda pakon berarti kau tuh beda pakan, berarti pun dak pakan jakon makon. Ben bunga, mak bawa dering bini pakan kakak aja. Sambiana sholat ke masjid, letih nejak mikir hoso, melarat hoso mungkin kan, melarat. Masjidnya mapan, bahwa ada tulisan Arab ya ada, baku ni baca. Allahu Akbar, innama ya'muru masajidallah. Rakun. Aja mangken nget si ajalan lo, tetep-tepen. Selamat datang di masjid As-Sob dimulai dari arah kanan. Melarat. Mau ning ke? Boleh sini ke mondolo. Ngabas bak mabas akoni. Apa beda mak? Mau makawasan, apa beda tulisan ibu kike? Semen Gresik. Aku nang ocabar. Diberi itu kode mereka. Ngabas ke bawah sejodoh berkebar dalam majaran aku boy lala bisa lemayur bagi badan lapa jangan leti nomor mak momosok tahu sok aja iya lah imun jatah bisa bener mah bener mah mangkana jak bah ngocaan mon kereng awam serah bayi siapa jang lohosok dak gunana haram benyare ngambur Allah mayu apa jam, jabul ngampul mayu, mayu. Pada bangsa nikah, khusus santri pondok pesantren Darul Ittihad bulan Jumadil Ula ini ujian tahap pertama, ya kan? Silu sepenter noro ujian, sepudu noro ujian, senika. Sepenter oleh penghargaan bintang kelas dan bintang belajar, sepudu sepenting ongke. Ya pada benar baca, pada benar baca.
si hoso oleh titel khosiin wa innaha lakabiratun illa 'alal khosiin benyaman pada si tak hoso sebenting mari ke wajib nak iya dan teh hoso maka gula mangken ngomong magi kareng banangkah teguk bentak gula nih solat keng tak hoso ki lebih bagus ketimbang hoso keng tak solat bada reng hosok tak solat bada si pak anu roa sebenting engak jan tak bocor apa jadi tapi abini cuma urusan pejang mama tak tahu mon bini mak tahu iya mayulah pejang sarang kiai ge buru solat berjamaah jaga jaga wan ge bukan hanya sholat memakmurkan masjid waja'liha wahatan lil aminin jadikan masjid itu tempat subur bagi orang yang merasa aman pepernai masjid nikah pada tukang sapona bersih orang mulai pernah bersih aing bersih orang mulai pernah sini kalau pernah dalam artian lebur keng pernah tak pernah masjid apa jangan iman kak orang ni iman mon sepak ning dalam masjid pada ben jukok lem tase pernah kayak mon iman tak sepak pada ben mano lem korong aro beni pernah kayak tak nemu beburuan jarang tak toman ning sop ada wi kiai wahyolok ya nah kok ngetek nih aduh lah tau le mulai kada dah je pada ben aja pada ben mano lem korong jadi ah wa amanan lil khaifin jadikan masjid itu tempat aman bagi orang yang takut yang takut ke adab Allah ke masjid takut majarotang ke masjid pentek Allah jangan lebur mintaan ke manusia la tas'alanna bani adam hajatan wa salil ladzi abwabuhu la tuhjabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu ambian mun tak minta aja mintaan ke manusia minta ke Allah sedelem tak tuman nutup paling jam masjid nikah Allah tu kamu sambian tak minta sekali manusia tu kamu dipentai menolong hah mari eding lagi palambok ireng banangkah kok terotawa mau dipentai benare wah pada pengemis selamat wah ngocak saboran nah da orang ah padahal siapa taji orang ah pengemis apa ngocak ada orang apa tindatin deh kan mon minta ke Allah melihat ke hajat ibri natib ban gula nama papa ada ban peminta nak gini ini mon tak minta kan melolo tak hajat gitu mulai es krim bu iya mari nah es krim kok iya mari nah es krim kok aku nih beri anak apa anyeng mun tak beri nangis pak tetipun ke Allah apa jeremi innallaha yuhibbul mulihina fid du'a ilha apa jeremi arisun ya Allah tolong kalian pun tak mengening abdi ya apa tanggung nyinganya ke Allah tiba nyinganya ke orang kan ada keterangan tandi buja suruh minta ke Allah sandal pegak talen sandal suruh minta ke Allah bah tondus ya men ka orang tak tondus Allah madus matodus jaga kalau telok malam sulusul lailil akhir apa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya turun Allah mana siapa minta ibrina mana setero teka hajat mana apa teka hajat mana setero minta sama orang tenduk siapa kendor dia jadi kenapa lembur nggak ya jaga mana-mana bentak Allah tak usah bahasa Arab mau tak tahu ke artinya salah harkan Arab pas jauh artinya khuluf kholfun lagi kholafun pas jauh artinya kholafun nak foto si bagus kholfun nak foto si tak gena fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya mari najriya bah pada generasi selo atau mana bajang bana torok kan nafsu banjiri bakal sesat khalfun khalafun jauh
Huluf bau, bau colok. Huluf la hulufu fami sohim bau. Khuluf Arya orang si menolak janji yang tak teman tepak kan jauh. Aku jangan matur kenderau. Kormon minta deh. Neng. Ya berapa ya, ada ya. Ya, ya Allah, abdi nyool. Dia macam solawat kelu, dia tak tampor kelap dah. Allah sumpah saya ngalam balik. Dari mana sumpah nak? Wa izzati wa jalali, lau atauni min kulli tariqin, wastaftahu li min kulli babin, lama fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfaka. Muhammad, demi tangga murjaan, demi tangga hormatan, manusia sahabat bayi, aja habis sekasengko, lebat labang di mabai, maaf, lebat jalan di mabai, tok-tok-tokan labang, lebat labang di mabai, lama fatahtu lahum, bisengko tak kena bukai labang, hatta yadkhulu khalfaka, sampai orang dia masuk beribu di nabaan, mon bandai sambil, tak bukan labang juga. Baca solawat babanya, ada iya, nyona ya Allah. Rabi ini boleh pegel wah kok kun apa entah jak kikir kok nyona ya Allah anak abdi najak mendera ya Allah iya kan ada paling teki hatwal mangkibain iya illa in istaddal amruh kecuali geng raja na musibah angkat tangan mun kun aresan dah iya mau dulu je dekin lah. Yang mon bini ane mon urusan aresan ni patehai, kemun anan tak tu mani patehai. Aku ada dan sinetron luar ya, dunia terbalik. Mon aresan cabi sakit, cabi sepamator Ustad. Apa? Kaulan ro aresan kita nem ngening. Hari apa? Hari Rebu. Kalam bibiru. Mon jalan degi tau lihat bentar, tak bentar sekali. Tujuh imur dajah bulan begi dah tujuh imur dajah baik kocok wah tak ngening pakiain yang dari ustad salah kitab sambian tat arapa tak ngening gula tat polami tu kan biru luar dalam tat polami apa tak persis ring bui gula tak betah sekali tujuh ini mah tujuh imur dajah tadi sengening di mah tepak dajah gula ya kurang kemur dajah. Masjid dikajukan wa islahan lil mutakhasimin ma'akor orang sedang akor ingat malam makan enggak beda acara nih wah mage tak nyapai papolong ben kiai keng bakun tak nyapa ada bini aneh bakun ben tak nyapa jadi marah beda bakun ya beda bakun keng baru kana masjid makin bah bolong iki keng bakun tak nyapa tebang tak bolong. Bukan hanya itu, wa ta'liman lil muta'allimin ngajarin ilmu masjid panika. Pada orang morok Al-Qur'an, degi. Morok kitab, kru nyaman memakmurkan masjid. Dah, nikah. Tore, doakin melar muga poduk kak dito sajen makmur. Amin. Melar muga masjid kak dito sajen makmur. Amin. Banduaki egi ai si badah. Si badah dari paring lanceng umur. Sehat walafiat. Boleh ngetek makin enggak habaib banyak seta kiai banyak seta dabun Ibnu Abbas wa kharabul ardi wa qillatu barakatiha bi mauti ulamaiha wa fuqahaiha wa ahli khairi minha rosak ke bumi kayak itu ben barokah ni jan kini sebab setena para ulama setena ahli agama setena orang bagus Tore, sebadah daripada nak lancang umur sehat walafiat. Bawakon masaya kapi terkik lancang umur. Amin. Sambian koto magengko. Iya pada gak pada. Tak kok kikir roh. Pada. Bener aja. Ya siapa sih bengal ke pate aja pakai kota kogi. Pakai binian. Ya, mon binian di bini kun tak kok ke mati melolo. Pen berdereng mati keridu innalillah wa inna ilaihi rajiun ampun nanti kalau umur semangkin jukan wah ngocah le berdereng mati boleh
Wah setong na kita mari tok petok ya lanyar boleh wah. Apa saya pikir? Beras. Dari mikir agak beras kor laba ada manok ko wak pah ngocak berdering mati re. Aduh apa ban bo. Nu jareng berdering mati pandiin bagi tanya aki kasih mandiin. Lecak ya, lecak ya. Iya lecak. Tuh mun lemes jadi benyar air mati man. Duh apa ban? Ja beras le beri ke lebun maki sak susah. Allah, nika banyak semerantau sampean ki Pak ki. Daripada sukses Pak. Eki daripada barokah. Keng gula sampean pun sukses barokah. Gula matoro apa pesantren ki. Jaga lagi pesantren ini di gedung kiai Pak. Gedung agama tanggung jawab kita bersama ki. Insyaallah Pak biar kor peduli ke pesantren gak ditok aja ke pesantren gak ditok boleh yakin Pak nak foto lembian bakal tertiring mulja dekal lembian pun makil tak tahu kenapa makil meler pun sebenting nak foto mulja bakal narik ke sampian laku. Ikuti cerita berikut ini cerita penutup langsung saya mau pulang. Lambu ini lagi Zurgibban Tasdan Hubban bertemulah jarang-jarang maka akan bertambah cinta dan kasih sayang. Malai bagi torot guru mentai bedanya teh bagi torot guru nih. Habib Hashim pernah cerita dengan nikah lebur nih lu neng mana gitu. Penasaran kan? Ya, montai budaya kan tak penasaran aja. Pada on lembak beda kiai. Andi potra bini setong. Pesantren aja. Bah posang. Deremer ele. Are mun kok mate siapa sagenten. Ya anak ning setong kabin. Ada usaha nyari mantu si bener ya. Mau nyari kan ponakan geluy. Sakabina ponakan pada setepa sekali. Istihoro dah setepa. Lepas coba kapi. Posang kiai ban bu nyai. Merelek ibu. Tangki istihoro pak. Tak bener sekali. Pak pada santri munduk kenganan bajingan. Aruh aja alim mungkin bahanan bajingan. Dan nyai tangki masa apa bisa nebet bajingan. Salah bajingan diberi bajingan guntangkung tengih sarah wokon lah dimurin kiai majuk mon ngotiagi istihoro yu istihoro tambah mapan istihoro pangitek dok remeri lah hari teh laksana aki dok remeri gitu repon jaga aja pai kemanto nih anan bajing nih kemanto ya neng kemanto keng tak mirami kan entah mutodus kau orang. Akhir mari pakabin sebenting lesa ampon sede kiai sampun sede ternyata pesantren ini teguh anan baju doradoh barokah atau bida atau kaman-kaman yang bening kok lah ada kunjeret ya aku mbian pahmonya paling riya aku awak benih pak gula bunyi baju mana pan ini akhir jareta pas beda orang ngonjang bag jauh pas ada bu sini kan ini abdina terong ngonceng ajunan kayak itu kiai engki tanggal sana apa keng tak langkong kiai masyarakat teroning ke aban ajunan nih nyok nebek tak aki kok ngitek waduh dek remer cek tangpak tak temantaran ke pengajian duh dek rem akhirah pah mulai ke roman sanda mulai ada bakal 2 malam pah tanya kembun apa mulai bu oh lakun narugi tuh udah lama pak makun bakun apa aja kulakku marin sopu lecelot kepi so tahu jangan tengdim mak jak isro deh mereka ya kan isro kan jalan malam mereka akhir cerita apa dong anu pak berdering nguncang gula pidato yilla lebang kajak lalakala ko nakake beni sini kawani kasi yuncang beni kun gula mono sampian suruh entar bo allo gol
Oh kita tuh mandaran pengajian aja. Mau caruk ke mayu iku. Bobo mama caruk ke Pak. Pengajian kok. Iya sini ke lagi Pak. Ambian iya jas naban gula, pai beri sorban korban dengan nikah boy. Oh iya korban nih ya dulu. Kau tak tahu jodoh macam ni. Lambaknya milam center Santolo bro. Jadi apa nya milam center kayak nimbu di nanan. Sandeba kata ngan, ada yang beda ajam cek mapan. Apaan mah nyorot. Are mau sabung re, menang waktu deh. Tara yang ngeco, jangan tara pengajian ngeco aja. Wah sabar lu menjasa. Kepe, taring tamunya aja. Telepon Habib Hasim, benih jangan gulil. Habib Hasim segap di cerita. Dapat ke pengajian orang mencengkepi. Ya Allah, mata alim apa terana Jawa aban antar pengajian ngepek kitab kok. Padahal aja mi dalam. Are ya. Undi anak mulja magi bajing tenge isa koy ngepek kitab. Akhir jareta. Lora wah abidatu, mari abidatu para Rabu. MC wah monye untuk pembacaan doa ya. Berdoa makai sini aku ajam jadi. Ongko kata waktu pak udah kancan pada bejingge bobo. Pak cermet sekancan. Kurang ajar. Aduh jauh pakai icon kata absaab jadi. Pak usul saya bapak, usul mage. Aduh, mata pak kata kancan. Sampean tahu satu mage. Arah apa ibu? Ya jaring sekancan. Magilah jarang rengkerengan lepas kun dapat kerempek ngarajin. Arah apa? Sampean tahu satu Ambian toreh. Ibrin telok pertanyaan ngangkui bahasa isyarah. Kau tu jawab ngangkui bahasa isyarah. Ya sang, kau bijak sekancan. Iya mayu. Pasal baba mah ngocak. Itu tua mata nanti. Pada mana kejar? Pai jawaban makai bajingannya. Apa tadi kan? Artinya mau cocok tang mata kaget torkom man. Setong na kanjan mah ngocak ya. Aduh mata makai tang dikir. Kamu jangan sini kan? Pasti jawaban makai na. Mereka ini penting lagi ya. Lepas dari yang bini setong ada berkerempek. Mak boleh berbini. Setan yang ada bini guru papai masuk ke lemberkat. Pah tepak ke telur. Pai pasal ni kan? Pah tahu telur. Pasal makai saya tahu macam dua jagun telur. Pah aja mai keluar. Aduh. Lu nang orang saya bapak ngocak wadi kiai apa keluar telur mah keluar ajam wadi kiai dibudi na toron pada kejok dengan capis ning kape ngapos salam oleh bah ngocak kanan demi Allah cong gua ambu tadi maleng cong kan setia kok todus ka orang kok lah hari ya capisan melondur ya gua ken gulu bang engkibon alhamdulillah berarti impian husnul khotimah iya jong apa nyaman pokok ambu kok lah ken gulu gula tanya bang apa itu tinggal mulai aja murung aro gila ban si makan bak ngada kok nemu nih jong elorong keco ban kau ya Allah jadi impian ngeco kok kan ngocak jong terakhir ambu kok dibudin bahtak rokapan diring bagus. Ini kedebunnya Imam Syafi'i ra'aital ilma sahibuhu karim walau waladathu aba'un li'am ban ngabas orang yang di ilmu dia mulja make lahiraki benepak benembuk bengesepo saya tak mulja si kurang ajar tetapi mon anak nikah di ilmu insyaallah anak bekal mulja mon perlo make pan benembuk si asal kurang ajar tanorok mulja husnul khatimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ambo kok ya biasa ya. Kok
kok mau kita coba kiai mau di bakir kiri deh gitu. Tinggal niro sinetron bro ngagak medeng bah pada tulisan bersambung kan bah penasaran kan bah yunjang boleh dan nikah sekarang ini orang berlanggang yun sabora subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.